Әлі проектінің яңа сезонын башлап җибәрәбез. Һәм бүген сезнең белән без яшь артистлар, өлкән буын артистлары белән әңгәмә корачакбыз. Кунакта Әзгәр абый Шакиров. Ярый, Әзгәр абый. Менә сез бит инде легенда, аксакал театр команданың. Менә без үзебез аңламыйбыз менә яшьләр булгач. Ничек соң менә легенда булу? Һә? Мен өзім бірде алай легенда, ақсақал деп қабыл етемін. Ничек? Шулай менә табиғат шундай минем. Мен андай неде, менә мен легенда еменде, ақсақал болдым деп. Жоқ. Ну, қай уақыт шайырып айтадым, конечно, мен великий деп. Ол екінші айбар. Үзегездә ниндидер тойгы да юк айтып. Жоқ. Бір нендей Мин бар нәрсәне булдырам деген. Андай бірлер, андай тойғылар жоқ менде. Мен ішлегенде генә шул әзрәк ашылып кетем. Былай хата инде біраз арақ ішсең, конечно, ышқынасың. Былай анда не юғанын? Андай бір жоқ. Шәрәп ләккәч бүтән кеше ышкынып китә инде. Бүтән кеше бүтән әйбердә булдыра ала. Ну, хәзер инде ансы да сирәк. Миннән булмый. Әзгәр абый, сез бит инде менә Мәскәүдә укып кайткансыз. Менә Казанга кайту ничектер сезгә авыр булмадымы? Мәскәүдә каласы килмәдеме? Мәскәүдә каласы килергә безнең мөмкинлек тә юк инде анда. Аннан соң мин ул турыда уйламадым. Теләк тә юк, ни өчен менә әйтәм мин, бер әйберне сөйләргә мәгъ. Шул 1957 елны Мәскәүдә безнең сәнгать декадасы булды республиканың. Шунда беренче мәртәбә мин Галиәсгар Камаловичтагы академия театрын күрдем. Аңынчы минем татар артистын күргәнем дә, театрын караганым да юк иде. Гомумән мин сәнгатьнең нәрсә икәнен алай югарылыкта белмидем. Ләкин менә мин шунда академия театрының гастрольләрен күргәч, шунда уйлап куйдым. Безнең артистлар урыс артистыннан бер дә ким түгел икән. Чөнки мин менә беренче мәртәбә караганда билетлар сатылып беткән. Тамаша заллары тулы. Урам тулы халык билет сорап тора. Зәңгәршәл спектакленә театрга керәбез дип, театрның тәрәзәләрен, ишекләрен ватып бетерә яздылар. Конный милиция чакырдылар. Бат шул конный милиция чакыргач, мин шок каттым. Андый хәлне минем Мәскәүдә укып 6 ел, 5 ел укыдым, анда да күрмәдем. Инде 60 ел театрда эшлим, андый хәлне күргәнем юк. Шуңа күрә минем күңелемдә шул укыган вакытта күргәч, укканда балалар алар чын күз белән күрәләр. Аларның карашы бөтенләй тормышның икенче ягыннан карау. Тирәнтен һәм үзләренә ниндидер ачыш белән. Шуңа күрә минем күңелемдә калды. Татар артистларының чыннан да талантлы, бийек артистлар икәнне. Һәм минем күңелемдә аларга менә шул беренче мәхәббәт була бит. Менә беренче мәхәббәт күк минем күңелемдә калды ул. Бу иң кадерле әйбер инде. Истәлек булган. Мин бандый әйберне әйтәм бит. Анда инде килделәр казаклар, кыргызлар, үзбәкләр, таҗиклар, төркмәннәр, әрмәннәр, украинецлар. Ну, андый хәлне мин күрмәдем. Менә андый нине берничек тә мин кабатлап әйтәм, андый хәлне минем күргәнем булмады. Шуңа күрә минем мәхәббәтем беренче күргәч, мин шок каттым, кара инде. Чыннан да ул вакытта мин урыс артистларын, урыс театрын һәр көнне карый идем. Һәр бер театрны. Чөнки безгә билетлар бушка бит инде. Сез менә чын артист, чын татар артисты дидегез. Сезнеңчә нинди булырга тиеш ул чын татар артисты? Ну, мин чын татар артисты дигәч инде сүз дә юк. Мин инде аның турында яздым да, сөйләгәнем дә бар. Ну, ниндидер бер менә милләтнең рухы артистта чагыла. Менә еврейлар менә күпме урыс булып уйнасыннар. Алар менә картайгач, минем күп яшенә җитә башлагач, аларның йөзләре экранда чыннан да бит менә булар еврей халкы бит. Еврей артистлар бит булар. Еврей дип, или Украинаны күрәсең, алар аерылып тора. Грузиннарны аерылып тора. Әрмәннәрне кара, алар да аерылып тора. Әле ошагыннар берсенә. Бездә шулай менә кеше безне карый икән, менә бу татар артисты. Менә бу татар артистын күргәннән соң, ул шушы милләт турында уйлый. Кара, бу артистлар бит милләтнең йөзе дип. Ул чыннан да экранда
шыға екен, или сахнаға шыға екен, артист әр уақыт милләтнің yüzі. Мен енді көңілімде айтам бит, шул тойғы. Енді татар артисті дегенде ол уақытта біз оқығанда, еткенде, эшләгәндә әле, Сайыз басы уақытында біз бит орыс артистынан кем түгілейік. Не үшін? Тілейбіз екен Ташкентқа барабыз, тілейбіз екен Алматыға барабыз, тілейбіз екен Шиләбіге, Свердловскийға, Мәскәу, Ленинград турында айтып отырмын енді. Нәрсе деген сөз? Біздің мүмкинлекләр зорые. Шуңа күрә олай менә фәлән булдык инде, фәлән иттек дип, яннан соң килгән кешеләр, тәнкыйтьчеләр, Русның биек тәнкыйтьчеләре, мин уйлыйм инде. Алар әйтәләр иде, менә Академия театрына чыннан да талантлы артистлар жиналган дип. Ол менә Академия театрына кіру ауыр емесін? Или сізді сразу алдылар ма? Кіру Benim turda bir tek şüpheleyin şıkkırganıdan şıkkırganıdan. Biz bilmiyoruz mu? Сөйлегіз әлі. No, ne көз алдына кетіргесін, шылай бет. Мен әлі, ғұмырында радио тыңламаған, шылай бет. Айттым бетін, артисіні көрмеген, театрыны білмей. Но нешік кіріге мүмкін театрға бет, шылай бет. Нендей болғандыр енді ол. Біз 10 класын бітірген уақытта Мәскеуге шыл жиған болғандар, неге Шепкин училищесіне, татар студиясына студентлар. Ол бет енді, әйтек, орысшасы случайность енді. Ол, аны кім ойлаған? Міне шылай болыр, 56-шы жылына шындай хәл болыр, міне жиярлар, міне шында кірәбіз енді біз деп ойлаған. Жоқ, менің анда тіләгім андай ішкенде olmadı. Театрға ұқталар екен, анда фәлән бар екен деп, мен анда өзімні театрға кірем деп әзірләдім дейсем, мен гіл алдаған бұлар еді. Мен аны көз алдында кетірмедім. Ғыммен. Нәрсе айтмақшы болам. Мында менің неде yazmışta Нәжибәнің рөлі де зор. Чүнки Нәжибә әйтә. Ол көрген мені иғланны. Әйдә, мына мен аппар көрсәтті, мына әйдә Мәскәуге оқыра барабыз. Театральныйға кірәбіз. Мен айтам, жоқ енді, неге? Неше кірәсің енді? Ну, әйдә енді, әйдә. Сың әр уақыт ғұмыр бойы бірге болғаш енді. Әйдә, мен айтам, мені алмасылар, кіріп қарайық. Кірдік. Ну, мына Нәжибәнің документларын алдылар. Ну, документларын қабыл етуші абай, ол Хидият Абай Сұлтанов болған. Татарстанның халық артисті. Меңа қарап айтты енді. Мен сіңа театральныйға кірге тәқдим етмәс едім. Міне енді қарайын қияфәтіңе. Нишлеп? Бұйың кішкіне. Киерге қара, мен нәрсе менім. Аны енді сөйлеп отырам, ұзаққа кете. Сөйлегіз. Қазанға келген уақытта біз Нәжибә білән неткенде жаңғыр астында қалдық та енді. Мен барып болмай, бізде жер қара балшық. Қара балшықты атлар үшін ботинка білән. Сен бір нешікті ауылға бара алмайсың. Шуннан қазір мен нәрсе эшләргә. Мен айтам, Нәжибә, әйдә. Аяқ киімдерін салыйық та, яшырып қойық. Мына қайтқанда алырбыз деймін. Нәжибә көнді енді. Аның не болғандыр бәлкім, екінші аяқ киімі де. Мен аяқ киімдерін салдық. Қазір шул жаңғыр жауып тұра, шулай рахатланып Сарманға топ-туры жолдан жеу кеттік. Сарманнан енді неге шаллыға қызықларын сөйлерге мүсің сізге? Біраз қысқаша. Сөйлегіз. Шаллыға келіп түштік, аяқларын жуылдық, бетлерін жуылдық енді. Қара аяқлар. Балшық бүтін жерде. Шул неге отырға керек, параходқа отырға керек енді. Параходқа кішілер кірі кете. Мен бек шустырыйым. Мен әтем нешеп мен уақша төлеп тұрайым әлі деп, параходтан кірдім де кеттім кішілерге еріп. Билет алмышы, мына көз алдына кеттім. Мына сіз кіріп қарағыз, ямы, билетсіз. Әлі көз алдына кетер аласың. Бір өз ғұмырында параходына көрмеген бет мен. Әлі билетсіз кірем. Кірдім билетсіз, кіргеш бір уақытыны текшіре башладылар. Готовьте билеты. Готовьте. Мен айтам, қарал бұлар мында білетін текшерлер екен не деп. Шунан ішлерге білмедім. Параходның үстінде бір бошка көгейбір бар е. Шул бошкаға кірдім де отырдым, бәләке бетінде. Шумдым, ортан әйнәлберлер готовьте. У вас есть билеты, да? Да, давайте, вот, фәлән. Хаман жүрілер. Бірер сағатлы уақыт ұзғандар.
Кіші тыңғаштын, әкірініп неден шол бош кішінен шықтым да, Нәжібе янына келдім. Нәжібе айтты, нәрсе болды, сен қояйын дейді. Өзің қалтырайсың, жүзің оппақ дейді. Мен айтам, мына шол неден енді? Терлеген ем, тегі яңғырдан. Шол яңғырдан мен шулай етемін дейді. Өзім тегі қорқуымнан. Сіз айтмадыңыз, бошкада қашып тұрған. Қоян, қашып, етсең, өтірір ей. Не, шұрна қарты. Келіп жеттік, неге Қазанға қышқырам. Номалай, бушқа Қазанға бересіз келдім еді, ә? Ну, молодец. Енді баш көтерілген, бұрын үсті. Міне ол, шылай бола ол, Қазанға келу деп. Қар шуннан түсіп күні барадырайым, бір заман. Готовьте билеты. Тағын текшірелер. Шундан қазір нешлерге? Ортқа шегінем, орттағы кішілер мені, ну, проходи, ну, ты проходи, что ты стоишь? Деп мені етті кетіріп бастырдылар. Бір шундай бір тозағына бір абай, ұрыс кішісі, ваш билет ты. Да, билет деп нетіп тұрам. Ах, ты без билетный дейді де, мына шундай кіріп алды да, көтке тепті де, үшіп кеттім, шимаданым бар, шимаданым ашылып кетті. Андан кей яры әлі жұмырқаларын неге түрген ек, китап қағазына. Ну, барып атылдылар енді, аларын жейіп атам. Нәжібе айтты, нешеп тұрасың енді мұнда? Мен әмтем, шимадан ашылды бейт. Шунның көкелерін жиям. Айда, трамвайға сыңа қалабыз дейді. Әр шундан трамвайға отырабызына деген едік, трамвай қозғалда кетті. Ей, артынан қышқыра шабабыз енді. Тоқтағыз, біздің далығыз. Но менімді шумадан, аңлайсыз, неден, тоқтадан ішленген, мұның қатты зұр, күшке сүйреп барам. Білмейм, шundan бір zaman тоқтадылар, трамвай тоқтады, біз кіріп отырдық. Шundan бір апа келді де, купите билет. Мен айтам, трамвай, зачем билет? Трамвай ходит, билет не надо, мне билет не нужен. Я говорю, вам купите билет. Шundan қазір, ну, билет, я, ах, ты шаплашқы да кетіп барды. Әр тыңдап шымаққа осқан ем, тағы келген бүгін жанға. Я же говорил вам, билет мне не надо. Я трамвай ходит нормально. Тыңа аңлатам енді, трамвайда билет алып тұрға, жүребейтін өйті, керегі жоқ, менға билет деп. Қолын сілкәді кетті, шулай айтып, мына неге. Мұның бірін сөйленіп тұрғаншы дегендір. Қазанға келіп, шулай еттік. Ну, шул Хидият Аби Сұлтанов айта, сеңа жоқ, дәқтем етмәс енді. Шына мен қарап тұрдым да, енді, көрәсің, еліктер шустар болғамын. Абай мен айтам, менің абайлар сенден де зор гәвдәлі моторлар. Мен әлі 16 яштагіне, өсем әлі мен. Но ярар есе, деді, қалдырды. Шул айтып, неге экзамендарға кіртірге документлар алып қалдылар. Мына мұнда келген ең өскенім, сен айтқан сұрауға. Келген ең, көрем, мына Туфан Миндуллин, Ренат Таждиновлар, Дунаев, анда Дамир Хайруллинлар, шундай мотор егіттер, шундай гәүдәлі, мына, просто шаққат. Әйінді қызларын айтмайым, ол қызларын менің көргенім ек ойы, өз ғымырымда. Андай мотор қызларыны мен көз алдында кетір алмайым. Шулай мотор қызлар болам екен. Татар қызлар. Татар қызлар енді орыс қызлар түгіл. Экзаменда бет бұл. Шуннан мен шунда ойладым енді, шыннан да мен ішлерін деп. Абылай кіруім көресің, мен бик нәрсе ашық болғанмын. Мен де бір ненде самадия сайыр бұзылмаған, театр турында ойламаған. Яңа бит. Нешік бар, ненде не бар, шуны аңлаған болғанлар нелер. Нұванда да солай бақытсыздық болды. Бірінші экзамені бергеннен соң, опат ешілік кішілер ендалар. Меңа жизненің аяқ кемін берділер енді батенкісін. Шундай зор батенкі, зор шалбар. Ол шалбарын тікті, опа, мұна өтішлерін әйбәтләп тігіп, нетіп, ақ күлмәк берді. Шуны айтам, сен де мына бұларын кегенші мұншаға барып қайты. Жуынып, чүнки сен пішер атырсың әйбірлерін. Сенің қияқатың не? Кеттім мұншаға, шықты жел, шундай әшәкі дауыл, бүтін нәрсені жемірі Қазанда. Неде иділді лодкада болған кішілер суға батып өлділер. Шунда қорқуымнан, онда мына несінден жүрі, электричество, ұтлар, жүрілер. Шунда қорқуымдан яттым да біріп шықырға, шунда солқын дегенде меңа. И тауыш жоқ. Келдім екінші тұрға, мен айтам, менің тауышым жоқ. Оны ақшылай кешегін әкме айтам, мұншаға барған ем, әзірленіп келерге деп. Қорқуымдан мен айтам, ұтлар ері башлаға яттым шықырға, ұзағырақ атқамын ақыры фәлән.
Noyra 3-нче турга әзерләнеп килделәр. 3-нче турга инде апа мискин ничек тырышкан булгандыр инде. Тавыш ачылды бераз. И шулай менә кереп калдым. Аллаһ. Безнекеләр инде әйттеләр, Хәлил Әбҗәлиловка алып килгән ни? Тузлы каз. Шуны белән керде ул дип. Шуны сөйләде. Әйе. Хәзер кирәкме сиңа андый вузлар? Менә хәзер бит күп татар артистларын бары тик Казанда гына укыталар. Инде Казанда да хәзер Әйе. университетта Әйе. без соңгы курс булып торабыз. Безнең мәсәлән, Мәдәният һәм сәнгать институтында театраль факультетны бөтенләй ябарлык дәрәҗәгә җиттеләр. Балалар бары тик театраль училищеда гына артистлыкка укый алалар. Сезнең менә бу әйбергә карашыгыз ниндирәк икән? Ну, мен инде ул турда күп яздым, күп әйтәм. Татар милләтен ничек булса да бетерергә телиләр бит инде. Татар милләтен урыслаштырырга, урыс милләтенә әверелергә. Шуңа күрә уйлыйм инде аларны кайда мөмкин шул урында кысып калдырырга. Ләкин бер әйбер калырга тиеш. Әгәр дә татар балаларын чыннан да талантлы итеп, үз милләтен хөрмәт итеп үстерәсен килә икән, аның университеты булырга тиеш. Театральный университет факультеты булырга тиеш. Ни өчен? Чөнки ул тизмәне суза. Менә минем алда булган кешеләр ничек эшләгәннәр, аннан соң нинди кешеләр эшләгән, аннан нинди, аннан менә шушы балалар ничек дәвам итәләр. Чөнки ансыз ул күңелсез. Ләкин бер әйбер Мәскәүдә укуның бер яхшы ягы бар. Чөнки син анда бөтен дөньяның, бөтен талантлы театрларның квинтэссиясын, ягъни чын мәгънәсен карап, өйрәнеп киләсең. Ул үзе бер мәктәп. Менә ул яктан инде әйтергә кирәк, ул әйбер кирәк. Дөньяда нинди чын сәнгати әсәрләрнең бар, театрлар, шул әсәрләрне күрергә тырышсаң, ну хәзер инде бөтен җаның нителешне карыйсың. Ул теге замандай. Хәзер, пожалуйста, бит. Алдың интернетыңны, ачтың, утыр да кара. Сез менә нинди үзгәрешләр кертер идегез? Менә ниндидер шундый татар милләте проблемасына менә нинди яңалык алып килер идегез сез? Яңалык. Ну, яңалыкнан менә шул сезнең күп кешеләр алып килә инде. Нәрсә дигән сүз? Һәрбер сәхнәгә чыккан талантлы артист ул үзе бер яңалык. Менә ул яңалык. Инде чын талантлы режиссер, әлбәттә ул яңалык. Нәрсә дигән сүз? Һәрбер чын талантлы кеше сәхнәгә үзе белән үзенә хас яңалыкны алып килә. Нәрсә дигән сүз ул? Мәгънәсе. Әгәр дә аның яңалыгы булмаса, тамашачы Кызык та булмый. Кабул итә алмый. Ну, аның өчен әлбәттә режиссерлар, җитәкчеләр, менә бу яшь кеше, менә сезнең күп яшь кешеләрнең кайдасың аның чын таланты? Кайчында ул ачыла? Кайда ул тамашачыны җәлеп итә? Нәрсәс белән җәлеп итә белә? Менә шушыңа игътибарны таба белергә кирәк. Кайбер кешегә бит туры килми. Хит син ничек итсәң дә артистка. Кайбер әйберләр. Кайбер әйбер кешегә ул ятып тора. Аңа үзенеке итеп кабул ителә. Һәм үзенеке була. Яңалык ул шундый әйбер. Ләкин теге бөтен дөнья яңалыгы турында, яки сәнгати яңалык турында булганда, ул икенче әйбер. Сәнгати яңалык ул икенче әйбер. Әйдәгез, күңеллерәк әйбер турында сөйләшик. Менә Зөфәр, сиңа сүз, син ниндидер әйбер әзерләп килгән идең, һәм сезнең музыкага карата ниндидер карашыгызны беләсем килә минем. Ниндидер бәлки яшьләр иҗатына яки менә шундый яшьләр иҗатын тыңлаганыңыз бармы? Музыка дигәннән ишеткәнегез дә бар инде. Беренче мәртәбә миңа, значит, безнең училищеда профессор Дейкун дигән укытучы инде ул. Знаменитый. Менә мин сезгә билетлар алып кайттым. Большой театрда Иван Сусанинны карыйсыз. Но мен әйтәм, я уже не поющий, для меня зачем это? Большой театр еще. Вот Шакиров вам обязательно. Вы же еще ни разу не были. Ну, билет бәясе 70 тиен. Безнең стипендия 21 сум. Значит, bir билет бәясе.
Bir bilet verse bir günge. Ну, aldık indi biletler aldık. Hazır Ivan Susay'ın başlandı. Qarab oturam. Kışkırıp jırlıylar bir sözlerini anlamayım. Şundan bir apa oturayın canda. Ben aytam, извините, пожалуйста. О чем они поют? Я что-то ничего не понимать bittim. Вы меня qaraldı. А вы сидите молча, слушайте, и вам будет понятно. Şundan qarab oturam. Ben aytam, yarar endi. Bu bardasi bitkash ketarga kerak, menga kerakmi ekan bu ayber dedim endi. Ну, ruslar kışkırıp jırlıylar alar. Neşe turan jırlıylar anlap bilmiyor. Şol 4-nji yarısında oturalar eminde. Bir zaman ilk vaqt kelip çıktı. Şunday matur atlar. Men nişlerge bilmeyim. O'zimni qo'yarga bilmeyim. Men aytam, ну смотрите, aytam, какие лошади. Вы видите, aytam, какие лошади. Вы же не видите, вы falan. Нашей деревне это falan deb aytam endi. Если в нашей деревне такие лошади были, вы falan deb. Men aytam, qo'yan topdilar mekan hozir matur atlarni deyim. Şundan bu vatın ayta. Молодой человек, остановитесь, пожалуйста. Вы же мешаете нам слушать оперу. Да вы не понимаете, о чем я falan deb. Ana şulay aytib birinchi martaba Moskvada Ivan Susay'ın operasını dinladim. Şul iki otqina isimde qolgan. No, stoitdan soruyorlar ekan. Ну, что такое опера, что такое оперетта? Студент жауап бере. Оперетта это женщина, опера это мужчина. Мына шундайрак енді. Мына барыбір Райхан aytgancha menim нык тыңлатып карыйсым килә. Чөнки без яшьләр барыбір biz читинникин да сразу беләбез. Без бит интернет белән бик тиз аралашабыз. Һәм шул җырның хәтта берничә өлешен генә тыңлап карыйсым килә. Бәлки ул сезгә бөтенләй менә икенче төрле ишетелергә, странный булып ишетелер инде. Шулайдыр инде, чөнки бит мин теге заман кешесе. Монда инде вкуслар үзгәрә бит алар. Ул кеше нәрсә әйтәм, вальсны күз алдына китермәгәндер инде, танганы күз алдына китермәскә мөмкин. Теге заманда. Музыка дигәндән бездә бит музыкага бит әле генә 100 генә ел. Яңа профессионал музыка күрүенә, ну 100 елдан артыграк инде ярар. Ну нәрсә ул? Чөнки бездә дин тыйган музыканы. Дин тыйгач, дин белән кирмәгәч, аларда бит русларда, католикларда аларга бит ул дин аркылы кергән. Дин аркылы ни өчен кергән? Ана сиңа 5-6 яшьлек баланы алып киләләр ширкәүгә. Ширкәүгә җырлар. Җаны аның үзе шунда, җанында туа җырга һәм музыкага мәхәббәт шул балада. Ә синдә кайчан авылда җырлаган өчен синнән бәддуга укыйлар икән. Сине авылда җырлап йөрергә ярамаганлыгын бүтән кеше белә. Бүтән кеше белә һәм җырламый. Нәрсә дигән сүз? Бернинди андый биек үсешләр булмый. Андый биек без белгән үсешләр өчен аңа ниндер бер җирлек кирәк. Ул заманда җирлек әлбәттә дин аркылы булган. Ул кысып торган, миндән ишеткәнем бар. Димәк, тыңлап карыйсызмы? Тыңлап карагыз. Усал, азатка азат. Мәгәрә ішінде қараңғы һәм бик салқын. Миңа кирәк бер ялкын, мин үземә казыйм упкын. Алып кит мине дулкын, әдрән диңгез буена, җир асты хәшәрәтләре туена, иблистән куенына чират тора кызыл кара алтын. Ничек? Ну, кеше җаны шуны тели икән, җырласын мине каршы түгел. Димәк, бөтенләй ошамый да, нитми дә. Юк, чыннан да, ну, җаны. Ләкин берәйбер аның җитми. Нәрсәсе? Трагический нотасы. Ул гомумән җырлый. Ә ни өчен җырлый ул аны? Менә ни өчен ул иблискә әйләнергә тели? Ни өчен чокырга, мәгарәгә кирип үләргә тели? Ни өчен? Ни өчен мин аның җырында шуны аңламыйм? Бит менә бөтен нәрсә мәгънә шунда ята. Әгәр дә син шуны җырлыйсың икән, ни өчен җырлыйсың? Ни өчен шушы хәлгә төштең син? Җырчының бөтен мәгънәсе шунда. Әгәр дә андый булмаса, нигә аны җырлап торырга? Андый җырны барас күчергә мөмкин любой җирдән. Ләкин чын мәгънәсе, трагический нотасы юк икән аның җырның. Бу әйтәм бит, язмышыннан иткән җырның.
Ол бірнішік тәсір етмей. Қайбір шыға не үшін тәсір ете яшыларға? Шынки сіз шыңдан тәрбейленгенсіз. Сізге үскі нот, үскі не, зигзаг кына бара. Зигзаг, ішкі дүнияны ашатырған зигзаг. Ол екінші әйбір. Ол бүтінне екінші әйбір. Шуңа көре рахаттанып жырласын, пожалуйста. Сіз бик матур жырлайсыз. Әзгіне жырлап көрсетіңіз әлі. Жоқ, үскәнім. Қазір уже кіші күлдірі қалым жоқ. Мен бүтін немін жырлай білмеймін. Райхан ғана бізден жырлай. Райханны Аллаға шүкір. Сейнам ғына айнаңа. Сейнам ғына. Демек, Мен де жырлайым тегі сәхнеде ол. Әбалай мұна неткенде, сәхнеде или тегі формада болғанда. Едегіз, Қызықлары сөйлерге. біздің Камал театры турында сөйлешік әлі. Міне, кішілер айталар, орысша айткенде Камаловский дух деп. Сіз оны нешік деп аңлатыр едіңіз? Нәрсе екен ол Камаловский дух? Камал актері башқа театр актерларынан айырмасы бар ма? Нешіктір айырмасы бар ма екен оның? Міне, біз енді барымызда система Станиславскадан айтамыз бейт, оқимыз әй бейт. Ләкин міне, кішінің ішкі психологиясы, табиғатыны қабыл етуі, әрбір милләтінің өзішчәлігі бар. Міне ол шынды қызығай бар. Әрбір милләтті өзішчәлік бар. Міне, Камал театр дегеншін міне айтам бет. Мен әшіл 57-ші жылны декады уақытында көргенім қалды менде. Міне ол театр. Айтам бет, мен енді қорады мына өзбеклеріні, қозақларыны, қырғызларыны, тажикларыны, түрікменлеріні, әзербайжанларыны. Оның шәптір, шул татар артисті, ол мен көрген заманда бик үстіні. Ол тегі, олар бізден соң түзілген театрлар дегенге гіне қорап түгілдір енді. Ләкин міне, нендір табиғат тарафынан нендір күш берілген татар артистіне деп мен қабыл еттім. Ол вақытта міне шушай бір. Ол Камал театры енді, әлбәтті әне шуша табиғат тарафынан берілген бір әйбір ол. Бір әйбір. Ләкин сәнғат ол шындай әйбір әйі. Бір үсә, бір түшә. Бір үсә, бір түшә. Талантлы кішілер де шулай туа. Бір вақытны туалар алар. Бір неде вақытта. Аннан тағы тұқтап тұра ол. Аннан тағы ол тігі міне балай-балай үсә тұрған техника түгіл. Техника ғына бет ол үсә. Врачлардың парасына техникаларын илері, космосқа шалар ол үсә. Сәнғатта екінші ашышылар, екінші үсішілер. Сен аны білгілей алмайсың. Міне бұл 5 жылдан міне балай болырға тиіш, 10 жылдан міне балай болырға тиіш. Міне шынды өрнәклері бар, аны қабатлап болмай. Сәнғатының бейік өрнәклері. Спектакльлер де шулай, артистлар да шулай, қабатланмай. Техник шуңа көре бір сен еткен фикірге айтам нәрсәді Камалның өз рухы. Мен ойлаймын мына шулай айтам бет. Оларда милләтнің биіклігін ашу, сәнғатның юғарлығын ашу көресің кішірек ятқан болғандар. Бик кішті болғандар. Чүнки Камал театры нәрсе деген сөз ол. Мен енді ол тұрда мен оқыдым. Қабатларға туры келе. Нәрсе айтмақшы болам. 17-18 яшық шәкіртлер орыс театрынан кем болмасын деп, халқыбыз театр ойнарға тұтыналар. Ошарға оқшалары жоқ, ерге киімлері жоқ. Ойнарға жерлерде жоқ жа? Бір-бірлері жоқ бет. Нәрсе деген сөз, бұлар бет екінші кішілер, біз түгел. Бұлар шунды яқшы тұрмышта еші тұрған кішілер, чүнки олар оқымышлы мәдресе кішілері. Баршыда мұлла болырға тиішілер. Zaman için en okumuшлы kişiler. Şular başlıyorlar, bağışlıyorlar yazmışların mene şul Kamal Teatr bulsun için. Ol bit neyin Rus'un bütün tiyatroların köbüsü imperatrice tarafından ukaz bilen tüzülgen. Zor Bizim Kaşal Teatrı'nın neyin koyarız? Başka dramatik tiyatrının. Nişik kim tüpirgen sanalarga? Abalarga kim birgen? Bir kim de birmegen. Bunlar nerse etmekse olam.
Бұларыны халық тудырған. Халық һәм мұның ұрықына көтерілер үшін қазіргі артистқа мына сен бір нендей зарплат алма, бір нендей тұрға орын болмасын, бір нендей болмасын, ләкин сен халқымны тоқталып милләт өзгерсін деп, көрсін өзінің кім екенін деп, өзлерінің язмышын шул хәтле тирән бақытсызлыққа алып баралар. Ondan da kişinin yazmışından da andi baqitsizlikten de zoray bir yoktu bitinde. Çünkü etiyenin sana karşı, tuğanların karşı. Halk seni kabul ete almay. Buna çıksınlar bugün Tatar tili degan kişiler milyonla uramlarga koya bizim tilimiz deyip. Bu vakitte aytırayın. O kişiler bitinde şunday başlaganlar. Olar bu teatrda şul ruh bulgan. Bana şul ruhunu men gördüm. Ele olarның Kayberleri isenleri, şiirleri tiyatroda. Olar şın talantlı kişiler. Olar bütün Resey boyunca taralgan Tatar halkının türlü pişmağından kelgenler. Mine bu Tatarstan'da 1,5 milyon Tatardan tügel, bütün Resey boyunca taralgan yerden. Çünkü anda уже nerse degen söz, olar indi şın. Xuday tarafından verilgen talantlı kişiler. Şuna göre onların etemet oyunlarında men özümün anlauım şeyinde. O vakitte bir gerekte. Etemet o vakitte yaş kişi şul hatlı olunu size nerse ol şın talant hem falan. Bana mena şulay tesir kaldırdı. Allah'a şükür men gördüm. Etemet Kamal Tiyatro'nu etem men qaraganda şol işey birge men aytam. Хуҗа Насырдинны менә бездә күпме куйдылар аны. Аны мен күргәндәгене мен кабатлый алмыйсың берничектә. Или ташкыннарны менә күпме куйдылар Таҗризятның. Аны тагы кабатлап булмый. Или менә корольләрне мен күрдем. Бит корольләрне бүтән театрларга алып киләләр. Бүтән театрлар өзләрдә кызлар бүтәнсендә корольләр обязательно була. Ансыз театрны Москвага китермиләр. Трагедия Шекспирның булырга тиеш. Менә шуларны күргәндәгенә мин Камал театрының сез әйткән рухын. Рухы. Кишин, артистларның кишин шунда күрдем. Әйтәм бит ул поколение битте. Әле без килеп ураркач уже икенче. Икенче. Менә бездә яшь буын артистлар безне ничек Biz demek moyda yaşayız indi. Biz bigрәк рәхәткә эләккәнбез икән алайса. Рәхәт булсын бер Худаем. Унчиксен баруына акчасы яшап булмый бит. Акча кирәк. Сезгә җитә. Анда сүздә юк. Мин инде утырда яздым да, аңлаттым да. Менә без эшләгән заманда акчаның кадерен җугыямыз икән. Акча кешенең талантын билгеләмәйди. Менә кем кызык кешегә? Talant kızık. Talant kaderli. Hazır biz sizin akşağa örülde tırmışız. Kim akşalı şul talantlı diye uylisi bitsiz. Kimde akşa var? Hayır, ben kim akşalı, kimin akşası var, ul talantlı diye. Benim yazılar bitmedi. Bana, если ты такой великий, почему ты нищий diye. Şöyle yazılan. Миңа калса акчагына билгеләми талантын. Yok, менә акча билгеләми шул. Менә ул мин әйтмәкче булам. Кашан акча белән генә билгеләнсә, яшәү рәвеше. Фәләне анда әзрәк кешенең таланты да үзгәрә, бүтән әвердә үзгәрә кими. Нигә? Менә нәрсә инде ул? Без кайттык 70 тәңкә. Зарплата. Алсым 20 тиене бездетнес. Иләмәгәчтен түлисең инде. 480 тиене ни? Квартплата. Калганы сиңа. Миңа әйттеләр, ничек син шулай йөрисең анда инде? Әйдә менә, давай бүтән эшкә кит. Нигә кер? Безгә менә, пожалуйста, я трамвай, я троллейбус дип. 300 тәңкә, 200 тәңкә зарплата. Менә шунда мин действительно аңладым, конечно, алар мискиннәр бер нинди акчага, бер нинди нигә җаннарын
bir atan kişi bulmaganlar. Sangatını yaratkan bolganlar endi. Şundan, şun көңелдән. Ol mena hazırki vaqtda, biz zaten artistlarga tüylerge gerek. Tüylerge gerek, yaşlarga gerek de. Ni için? Onlarda şanış bulurga tiyiş. Семьясын qararga, gailesini tutarga, әтиенесі алдында gayırşı olup көрерге тиyiş түгел bu. Eğer de ol şundan da devlet tarafından beğense, men bu yıldan da beğengenini bir işitkenim yok. Ничегинде бирелер бит, грамоталар, эбирлер, званиялар. Званиялар бит ол акча түгел. Бұл грамоталарның акчага бир нинди катнашы yok. То есть Eğer de ol gramata bilen, звание bilen зарплатаны көтерсе 2 мәртәбә. Ул вакытта әйтерең. Ул кагаз бар, ул әле юк. Сиңа бул яшь якта исем өчен кирәк. Чөнки тамашачылар тәрбияләнгән, аңа исемсез артист, артист түгелдер инде дип кабул итә уланы. Чөнки бит әгәр дә талантрак булса, аңа исем кирәк, исем бирәләр бит инде. Бездә бирәк тә безнең заманда. Хәзер алай түгелдер бәлкем. Ну, ул абсурд бит. Абсурд. İsimsiz de ki senin talantlar yine isimler açısından bir başka üstün iyi. Şunda artistler var iyi. İsimsiz, türlü halde bulayındı. Üzlerinin hataları bula, anda sözde yok. Lakin onlar talantlıydı. Benim de orada yazdım da onu atladım ama şundaya bir bugün indi. Bugün ikinci qaraş bolgat iş teatrga. Zarpatı yağından deb aytam. Зарплатасы болырға тиіш кішітісілі. Әтесі әнесіне күзетірге тиіш. Мына мен шушың алып ұшлейм. Мына шушың білән яшейм. Мен мына бұл семьяны тұталам. Әгер миңа шушың дейін фәлән етелем. Ансыз бүгін сен бір кімді әшет алмайсың. Біріншікті. Çünkü айтам бет. Ол заман идеаллар үткенлер. İdeallar bitti, onlar жерге түштілер. Жер, значит, ақша білән бәйлі. Akçası buldu, olay bir gelsin canını vermişliysin. Akçası yok iken ol, nerse? Akça bolganda bit, benim özümнің 2 balam var. 2 xatınım da var. Akça bolganda bit ol, mында sen kirip ketip yaşay alasın. Uqan dövrde benim уже xatınım da var, balam da var. Big ağır akçası vaqtlar. Şimdi en ağırı şol. En ağırı şol. Ana bizning men soň uylandım, bizning ittashlar aldan uylandılar. Onların balaları var, evnersin. Xatını sen uylap qaragalarını çıkıp targalarını. Nişik terbiyelerge. Eğer gitmese min filharmoniya ketip işlegenini bilseler, mısıklı etip canını alları, ya tiyatran çıkarırlar. Çünkü filharmoniyada işlev akademi tiyatr arasında en zor tübenlik sanalaydı. Koy gitesin. Mına kişiler indi, nerse indi, filharmoniya falan indi oldu. Mına gel, eteler indi, anda söz de yok. Hazırki zamanda teatrların derecesi de көтәрер için zarplatların көтәрергә керек başta. Zarplatысыз. Artistni çakırıp, kvartirasız. Artistni çakırırga тиеш түгел. Bu hükümet. Men ol turda nega yazdım indi? Verxovniy Sovetga yazganim. Razil Valiyevga. Men aytam zinhar nida sessiyada o'qi menim xatni, ochiq xatni. Nishik artistlarni qarshi oldirga, ham nishik etib ularga zarplatini ko'tarishga. Biraz cevap bildin misin? Cevaplarını bilmiyorum indi. Cevap bulsa mana azrak qarashtirurlar. Demek bütün kişiye de nechikdir baribir indi. Artık biz bitmene benim birinchi высшее образованием бар. И men әти-әнигә барып әйткәч, мен театральныйга китәм дип. Аларның күзләренә кушар иде инде. Безнең группада бөтенесе күбесе шулай. Менә икенче образование белән без. И бөтенебезгә һәр үзара сөйләшкәндә әйтәләр. Әти-әниләргә ничек әйттек дип сорыйбыз да инде. И бөтенесе шулай ди. Күзләре шар иде. Ничек инде? Кая син ничек театрга? Шулай. Беләләр бит. Менә театрга дигәннән мине кызыграк инде сезгә булыр. Менә син күз алдына китерәсеңме? 20 ил авылдан ömründe tiyatr күрмәгән, ömründe итмәгән, радио ишетмәгән, вообще. Белмәгән. Минем әтиәни театрның нәрсә икән беләмдер, белисеңме син? Каян белсеннәр алар? Мин язаларым.
хат язганда Мәскәүдән генә дип язам адресны. Siz әйтмәдегез дә менә алар. Yani başta aytmadım inде, ничек әйтәсең ятыңнан. Син уйлап кара. Нормальлыгына жүргән бала, я инде кирсә берәр нигә институтка, Я врач Бухгалтер. булсын. я врач, я Әйе. укытучы, я ни сельхозга кирсә. Атымында шундый бер менә ул ярый инде аларга мин әтиянегә гел мәңге рәхмәтле булдым. Нигә укыдың анда, ник кирдең анда дип, алай бик ачуланганнарын хәтерләмим. Андый караш булмады. Ә үзегезнең дә балагыз бар икесен, э? Әйе. Ул теләмәде актер булырга. Артист тормышы әнисе аны күбрәк ниткәндер инде, тәрбияләгәндер. Чөнки әйдә балакайым күрәсеңме, ничек яшиләр булар. Тормышың булмас дип, военныйга ул кирде дә аны бетерде монда институтны, военныйны. Ә менә безгә яшь буын артистларына сез менә нинди теләк яисә шундый берәр нинди сүзегез бардыр? Үгет насихат. Әйе, үгет насихат әйтә алмассыз Насихат микән? инде сезгә. Әйе. Дөрес эшләдек бик без монда кит. Әйе. Әле бит сез беренче ел гына эшлисез, шуңа әйтүгә авыр. Чөнки безнең шундый бит ул. Менә балыкчы суында утыра бит, әйе. Кармак сала ул. Эй, Ходаем, зуррак балык эләкмәс микән дип утыра. Тагы китә, тагы утыра. Менә мин шушы кеше инде, мин зуррак балык эләкмәсме дип. Шулай аның гомере үтеп китә. Сизми дә кала. Нәрсә дигән сүз? Менә бу рольне эшләдем. Алла бирсә, тагын да матуррак, тагын да зуррак роль уйнармын әле дигән уй, фикер аның җанында ята. Мин нәрсә генә бүген кызыграк артистлар сәхнәдә кызык булып күрергә мөмкин. Нәрсә? Ички дөньясының, конечно, каршылыгы. Бана бу дөньяны кабул итмәүне. Һәм бу дөньяда яшәүнең мәгънәсе нәрсәдә икәнен сизмәү яки сизү. Менә шушы бер әлбәттә ул сизелеп тора сәхнәдә. Менә чыга артист. Аның ички каршылыгы бар икән. Шушы дөньяга карата. Менә шушы илгә, шушы тормышка, шушы яшәү рәвешенә. Әлбәттә ул сизелеп тора. Һәм ул кешене йөртә. Әйтәм бит, кешене йөртә. Барбер ниндер бер ички каршылык, ички бәрелеш үзеннән үзе кешене эшләргә инде. Нәрсә булса да эшләргә. Нәрсәнендер эшләп чыгарга. Инде сез инде әйтәм бит, икегез дә бүтән җирдә укып, бөтен мөмкинлекләр булганда, менә театрга килеп эшләү ул мен бик авыр һәм бик зур адым булган. Ул бик зур адым. Ул шул хәтле мине яратырга кирәк булган. Сәнгатьне монда әйтәм бит. Минем инде шул үгет насихат бер генә һәр вакытта кил син теләгән рольләр дә булмаячак. Һәр вакытта инде тамашачы сине кабул итмәскә дә мөмкин. Ни өчен? Иң кызыгы шул, әлбәттә яшь кешегә әйтегендә уңай геройларны уйнаса, уңай герой булса, аңа тамашачы шулай аны беренче рольдә кабул итә, һәм шул бара. Менә бу, менә шулай була инде ул дип. Ләкин менә минем күк катлаулы, фаҗигале язмышларны яки картларны гына уйнасаң, анда инде ул икенче әйбер. Анда менә шушы мин әйткәнне нитәргә күз алдыгызга килер Алла бирсә миннән соң. Монда бер генә шул фикер кала. Киләчәктә әйтәм бит, барыбер мин үз теләгемә ирешәчәкмен дигән фикер сезне йөртергә тиеш. Чөнки язмышны шуннан бәйләгәч исбат итәргә телисең бит инде. Бармы синдә талант? Юкмы? Исбат итәргә телисең. Ансыз син яши алмыйсың. Инде әлбәттә үзең белән бергә эшләгән иптәшләрең синең талантлы икәнен белсәләр,
Ansı indi en qadırlısı. Может, yaratmasqalar. Yaratırğa mümkün, yaratmasqa. Lakin seni şundan da talantlı kişi eken deyip kabul etseler, bu indi zor baxıt. Bek zor baxıt. Baribir kollektivniy ish bitindi bu. Anda sizde yok. Men endi ol turda anlatan da. Başta sen direktorga şarga tiyişsin. Eye, Andan rejissörga şarga tiyişsin. eye. Сеңа әйбәт пьесада, әйбәт роль бирергә тиешләр. Аннан тамашачы сені яхшы итеп кабул итәргә тиеш. Менә беләсең бит. Һаман тиеш тә тиеш. Тиешти. Алар нәрсә тиешсең миңа дигәндә. Менә ул бар бит. Алар нәрсә тиеш? Мин үстерер өчен. Тамашачы дигәндә шуны әйтмәкче булам. Әлбәттә тамашачы театр белән бергә үсә. Бу en zor әйберләрнең берсе. Тамашачыны спектакльне карарга ничек тәрбиялисең? Һәм нинди спектакльне? Нинди югарлыкта? Сүздә юк, җиңел әйбергә тамашачы өйрәнгән. Ак белән карага. Инде ак, кара, зәңгәр, яшел, кызыл, алсу. Ул төсләрне кабул итәрлек тамашачы бар мısın? Залда утыра мısın ул тамашачы? Ул артистның мәгънәсен аңлый мısың, нәрсә өчен эшләгән? Ул бит шундай әйбер, мен инде аны хәтта укансың инде. Яздым да. Бик шундай әйбер бул, шундай әйбер тамашачыны ничек тәрбиялисең? Әгәр дә әйтәм бит, ак белән карага гына йөргән кеше. Aynı sayıtlası vaktinde ak bilen kara. Точно bu. Kızıl bilen ak. İkiga ne bilnesin? Yakşı ya yakşı, ya naşar. Akşı bit gil yakşı da gil naşar da bulmayı. Şuna göre akşı bit ol. Al bit ol. Şiksiz anın neyi. Lakin tiyatr andı itip oynarga. Kişini katlavlandırıp oynaytırgan artist hem anın katlavlığın anlaytırgan tamaşaçı, ol ikinci әйбер. Ol ikinci әйбер. Demek aktör aşağı balаны жетеклеп барган кебек жетеклеп барга тиешин тамашачыны. Ну, анда сүз дә юк. Жетекләү дә бар. İkincisi, әйтәм бит, актерларның да, менә бу актер дигәннән, профессия дигәннән бер әйберләр әйтәкче булам. Менә хәзер сез урыс каналларында карыйсыз бит инде. Ну, артистларның 3 мәртәбә өйләнгән, 5 баласын калдырган. О, менә бу артист ичмаса. Менә тормышы яхшы. Әле салып та йөрсә, гел салып та йөрсә, нитсә дә. Нәрсә дигән сүз? Символ. Артистның символын шуңа әйләндерделәр. Артистны нәрсә әйтмәкче булам? Үзләре белән тамашачы тиң күрергә тиеш дип әзерләделәр. Lakin әйтеп куям, тамашачы артистның кем икәнен аңламаса, ул бик кызганыч тамашачы. Бер вакытта да тамашачылар бөтенесе артистлар кебек була алмый. Артистлар кебек талантлы булып була алмый. Ул мөмкин түгел. Lakin бер әйбер кала, әйтәм бит, шулай урыс телевидениесе менә күрсәтеп, һәр көнне менә шулай артистлар менә бүлешәләр байлыкларын, менә шундый кешеләр алар, менә шулай. Ни өчен күрсәткәне аңлашыла бит инде. Бүтән әйберне карамыйлар бит. Шул артистны карап утыралар, бөтенесе. Кая киткән бу? Кем белән торган? Кемнән аерылган? Кемгә яшәгән? Тамашачыны ничек тәрбиялисең бит? Бит безнең заманда андый әйберне телевизордан күрсәтү түгел, сөйләргә дә ярамыйдыр. Безнең өчен гади кешенең büyüklüğü, zorluğu, işçinin, kalkışçının, intelligensin, любой kişinin ikinci мәгънәе. Хәзер bütün dünyanın bütün niye şu artistlerin тормышын тикшерүгә кайтып калды. Бу бит хәзер менә ирек диләр бит, шуңа шулай бит ул. Юк, иректән түгел искәнем. Телевизорны карату өчен белгән кешене күрсәтергә кирәк. Менә кем белә? Миллионлаган тамашачы беләме аны? Шуны күрсәтергә кирәк. Аның тормышын ничек биткән, аның ничек сугышканнар, аның наследство өчен, фәлән өчен күрсәтәләр. Нәрсә дигән сүз? Чөнки
Gadi kişideki büyüklükünü aşar için ana ikinci alım gerek. İkinci mağana. Bu il ana kırılmagan. İlde kayıp bolun. Bizetini. İlde hem devletinin yaşayışında. Buna kıtaya vardım bitinde ettim. Koradım her gün korayimin kıtay televizyonu. Hazırda. No tinde kıtaya Pekin'de varganda. Anda bir nindi isir katını balasını taşlagan ananı falanını көрсеткенін көрмедім. Ana şul soğanını jiya, soğanını türüp kuya, onu alıp barıp sata. Mana şu kişini көрсете. Yaki fermada nişik işli, kuyanını nişik üstüre, yaki balıkını her gününü olar turunda, alarının hizmetinin zorluğu turunda көрсетелер. Sizler nerse, sizler bende, bizning ilde nerse. Ne bizning ilde nerse. Aytan bit, bizning ilde ana şul Пусть говорят. ana ne işin ol şulay iştene. Aytan bit, ataların reytingi düşe. Eğer de halk bütün evrini koramıyor şul. Artistler turundagına koraya bütün nerse. Bir nersesine koramıyorlar. Bilmeyeyim, bik ağır işe kirgenbiz ekenbiz. Doğru iş değil. Ağır iş değil. Eğer de özün maksatına erişirge tilagin bulay eken, onun baribir naşışı bir ağırlıkның bir жеңілдігі bola. Kaçan kişi özüne maksat etip koya. Yok bizning millet bulay yaşarga tiyiş değil. Bu millet özgerge tiyiş. Kileşek kençik otlarga tiyiş degan fikir albatta artistning ko'nglida yotırga tiyiş. Nişik bolsa da men bu milletni ko'tarам degan. Bu ansız mümkün değil. Mümkün değil. Çünkü yetem bit. Anasını çağırtırasın, pожалуйста. Evet, Akademi Tiyatro'nda söylegenim var indi. Angliya'da bulduk bitinde. Ondan nasıl? Tilsiz koku bilen. Gastrollerde, London'da. Bizge aytdilar, biz mana şın tiyatrını gördük. Mana sistema Stanislavski nişik bola ekan o. Bizde mınday gün yok hazır deyler. Angliya'da bit ol. Men endi neni narsali Türkiye'ni aytib tatırmayım da. Onlar aytdilar, bizde mınday tiyatr yok. Sizdagi tiyatr ko'p, bizde tiyatr yok. Pekinga vargaç, biz bit açtık neni. Festivalini, bütün dünya festivalini. Anda Rusya'dan barıp biz gineyik. Anda Amerika'dan, Angliya'dan, Fransa'dan, Japonya'dan, Xitay'dan özlerinde. Şunda katlaşkan kişiler bizi birinci yıl biz presesi turanda plan açtık. Şunda büyük akademi tiyatrının büyük maktap, büyük ko'tarib Anda da. Nerse degan söz. Çitke bargaç görüne ol. Çalıştırıp kalsın. Çit tiyatrlı halklar görüne. Bunda gelirler bit, bunda qarayız. Özüngnikin ko'rasin, bularni ko'rasin. Şuna göre sizde indi Xudoy Taala tarafından berilgan bir tilak. Aytam bit. Fakat akademi tiyatro Türkiye dünyada en birinchilarning birisi. Ruslarda bit o. Onlar bit mana başka tiyatrlarga barıp işleyler. Hatta neler gene. Bizde Mana sizde bayımda siz bardınız. Sünnetçi baba. Jiksin. Andagı kolektiv. Kariyevning kollektivi, Kamalning kollektivi. Ayırma var mı anlarda? Ne ayırma? Sözde yok var indi. Çünkü onlar bir yaşlar hali. Yaşlar? Конечно, yaşlar. Tiyatrın yaş iken görünüyor mu? Конечно, menga endi birek de 80'den üstek şu. Onlar yaşlar. No men ne ettim bit indi. O tiyatr şunday ayır. Eğer de şundan da talantlı kişiler iken, talantlı rejissör iken, ol akademi tiyatrı mı, Minzele tiyatrı mı, Şollu tiyatrı mı, Yaşlar tiyatrı mı? Onun ayırması yok. Çünkü sahneye çıktın mı sen? Anda görüne. Kimnin kim ikeni? Anda bütün her şey görüne. Çünkü görünüp dura. Bana o kişi falan iken. Bunda bir yaşırın batırın değil. No bir ayır var akademi tiyatrının все-таки академический уровеньдagi spektakllari bular. Akademический уровень. Akademiyeden olingan bit ol. Akademический уровеньдagi bular. Şahsala kanşın barıgız var aslında. Men qarşı değil. Eğer de mümkünlikler var iken çakırga var iken. No, bunda benim bilen ikinci meseleyi.
Ana şol Sünnetçi babayını söyleyevlaganları film edip nömünde üzümünde takdim etganiyim. Renat Ayıpov düşürəbiz degani şulay. Eye. Suzuldu düşürülmediler indi. Ahırda indi ol. Eser abi kelmişsin mi? Nite ayda kelsen buna Sünnetçi babayına bu yarga akşa verdiler, grant tuttuk. Ayda keldi. Ha, o başta kino bolar atıyışı. Ay. Onları spektakl Ay, ben kino bulur için ne? Olay spektakl için tugel. Ben anın için tugel. No bu ikinci forma. Eserde anın ikinci bütün ikinci. Barbar har bir avtorning o'zining stili bor ayn. Teatrındayım. Teatrning. Teatrında aytam et, öz alımı var anın. Özünün bir ruhi neyi var. Kişi. Biz koytkan yıllarını bizge aytarlar, siz menzel artistlar köp oynasağız diye. Bana alar oynayışmasa spektaklini. Bana bizde alar kelip gittiler. Biz şul katlı ettik falan ettik deyip. Biz optire dedik. Nişeginde alar şulay yaxşı oynayırlar. No, ağalarını tamaşaçını terbiyelegenler. 40 yıl boyu. Alar her bir artistini nişik oynaganın, nişik işlegenin bilip duralar. Alar aktyorni qaraga kelar. Tamaşaçı bilip dura. Tamaşaçı özünün yaratkan artistin, özünün yaratkan falanın kütüp bilip dura. Nerse degen söz terbiyelevden kile. Eğer de akademi tiyatrın, aytamit, şu zor derecede tutasın iken, ol tamaşaçıga tilime, tilemime sizilip duracak. Akademik uровня tiyatr. Akademi derecesinde. Asına neden tugul. Bana ol yağından indi anda sen etken fikir bilen kelişem. Anda ayırma bek zor. Ol ayırma bek zor. Çünkü bana ol akademi tiyatrına ana ikinci talepler koyula. İkinci mağana. Biz bilamiz endi sizning qo'shamatıngiz da bor ekan. Bizga da shu qo'shamatlar qo'shirlarmi ekan? Belki. Uni jik ketdi mana. Aytsam bo'ladimi? Jilaq artist degan qo'shamat bor ekan sizning. Men mana shu intervyudan qaram, oy dedim. Niye bir qo'shdan qo'shsalar? Uşkanğa bir mesela ağır kişiresin başta. Ağır kişirdi de. No sonundan anlıyorsun indi. No min nerse, min etemit. Gel eşek kişilerini oynayırım. Eşek. Eşek, Yavuz, şimdi kişiler. No, onlarını kişitip oynar için nerse gerek indi. Nişik kabul ederken var. Şol, songu vakitte şol, жылы сөйлесек ne? Өзінің бақытсыздығын, андағына тамашашы kabul ederken. Өкінсе, тұрмышына. Сіз, демек, өзіңіз шояңсыз бүтін рөліне? Ата ансыз аны біріншікте kabul etілмейлер. Біріншікте. Шоңа көре, тағы бұл жылағар шықтым не әлдім. Шайды өйтелер ең? Ай. Бар ор усал енді. Усал түгелер, yoratып етелер енді. Ну, усал дегеннен, buna kadar sen eşek kişi rolü oynayısın iken değil mi? Onlar bir tamaşaçı uyli, senin üzün şundu. Sen amına şu eşekki bulganğa göre, bana şu eşekki rollerini birerler de. Eğer de sen o rolün yaşa tağında yakşırak etip oynayısın iken, sana bulgan şu eşekki koraş, seni kür almav, tağında artaşak. Ben amına özümden müsevayet edem. Şuna göre, mında bir yata eşekki rollerini oynayan artistini tamaşaçının kabul etmesi gelmiyor. Birincikte, kişidip de, artist edip de. O adam özüne şunday. Ben ayında aytam et. Ne kadar da sen özün şunday olmasan, sana andi rol vermezler, sen özün şunday edin. Şöyle ettiler. Şunday kişi bitti. Şuna göre olay bir, lakin benim bir bakıt var ol yaktan. Huday Teala'nın ite. Vay vakta tege evet roller oynagaş azrak nitavil kabul etile başlayın. Sizin en yaratkan rolleriniz var mı ki? Şunday soru vereyim hele. Rol degenden min rollerge vakatlar etmeyeyim. Mina eser dramaturgiyi.
яңалык алып килсә, яки андагы вакыйгаларда тормышның икенче төрле ачылышы булса, миңа шушы әсәрләр, шундагы спектакльдәге рольләр ныграк тәэсир итәдер. Димәк, сезгә әсәрнең мәгънәсе булган. Әйе, миңа күбрәк шул кызык булган. Рольгә түгел. Чын, миңа роль белән генә түгел. Миңа менә шул әйтәм бит. Килә яңа мәгънә салына икән, ул миңа кызыграк. Бүтән әйбергә караганда. Зур роль булсын, ни булсын. Әгәр дә әйтәм бит, менә ул телсез күкене. Телсез күкене инде менә мин инде аңлатып китәм. Мин беренче мәртәбә укыгач, әле больницадайым, йөрәгем белән мине көтеп торган Фәрит чыкканны. Әйе. Шул нигә укып чыктым инде. Менә ике татар язмышы. Берсе Советлар Союзы өчен сугыша, икенчесе Финляндия өчен. Һәм алар бер-берсен үтерергә тиеш. Менә бу теманы мин, конечно, ничек моны бездә беренче мәртәбә күтәрделе бит. Ике татар, бер якташлар, берсен-берсе Советлар Союзы өчен сугышып үтергә тиеш. Әтегесе Финляндия өчен сугышып үтергә тиеш. Моннан да дөньяда зур бәхетсезлек бармы? Юк, конечно. Булар бит дошманнар түгел, идеология буенча түгел. Менә шушындай әйбер булгач миңа нык тәэсир итте инде ул. Яки нене әйтәм инде Бичораны Фәрит куйган иде. Татар халкы ни өчен бетә, авыллары ни өчен бетә, ни өчен шулай бетергә тиеш дигән. Бу инде моннан 40 еллар эшләнгән әйбер. Шуңа күрә тагы санып китәргә була, шундый ниләр, әйберләр. Алар нитә миңа кызык тиеләр. Яки үземчә инде яңалык алып килсәм, мәгънә буенча. Әйе. Рольдә. Менә бу курчак туен барадыгыз. Әйе, курчак туе. Мин анда менә шул курчак туенда тоже нәрсәне үзгәрттем. Без бит инде байларны шундый әшәке булай да инде, бу да аксак шундый гарипни. Әйе. Шундый әшәке кешеләр, фәлән кешеләр дип безне өйрәнгәнбез инде. Әйе. Мин беренче мәртәбә бай кешенең дә içinde җаны бар. Һәм аның бәхетсезлеге нәрсәдә ятканын ачырга теләдем. Без өйрәнгәндә бу бай моны бетерергә генә кирәк атып. Монда мин әйтәм бит, бу кеше чыгып үзен асып үтерә дигән фикерне салып эшләдем. Нәрсә дигән сүз? Мәгънәсен үзгәрттем генә. Андый әйберләр күп инде санап утырмыйм. Бу сездә шундый хис булган юкмы? Сез менә үз заманымда тумаганмын дигән. Чөнки менә һәр сез әйтәсез, мин әшәке геройларда да яхшылык эзләргә тырышайм дип. Хәзерге менә интернеттан да киноларны карасаң, хәзер күбрәк тамашачы карый менә шул именно начар кешеләрне, антигеройлар дип атыйлар аларны. Алар начар, ләкин аларның ниндидер сәбәп аркасында начаралар. Менә шундый уйлар килгән юкмы? Юк инде, синең бик уйларың миндә юк. Интернет карамыйм. Мин әйтәм, юк, фикри яктан яңалык булса гына миңа кызык. Характерларны инде сөйләгәнем бар. Менә 25 яшында мин 60 яшьтән өстән кешеләрне уйный башладым. Сиңа ничә яшь? Миңа 26. Вот менә сиңа уже 60 яшьлек кешеләрне уйларга кирәк. Уже әзерсең. Булды нидә Мустай Кәримнең айтылган төндә Дәрвишер роле. Ул театрда бит өлкән артистлар барсы да. Сырның халык артистлары Габдулла Ишамов, Фатов, Халитов. Соны китсәң бик күп инде алар. Аларга бирмәде Ширазан абый. Миңа бирде үзе белән бергә. Менә шуннан башланды инде мин өлкән кешеләрне уйный башладым. Беренче роль шуннан башланды. Өлкәннәрне. Әйе. Өлкәннәрне, картларны. Бер инде курку хисе булмамсың, ничек уйныйсың мин моны? Белмим, андый кеше түгел инде. Әйе. Ахырдан инде Ширазан абыйга әйтәм, Ширазан абый, син минем киемнәрдә кигәнсең дигән. Рольне уйнамай инде, үзем генә уйнап бетерим инде дим. Әйе. Шуңа күрә күрәсең менә ул яшь якта төрле характердагы, төрле
Ülken yaşta kişilerin günahdan etkendir. Yardım etkendir mine aşılırga. Sonundan. Her bir açısının özünün ekirin baskışı bula. Baskışı bula. Benim tiyatroda ipleşlerimini görüyorum. Eye. Onların her birisinin var ya. Mine Rinat'nın, ol Rinat kilip girdi, ol şimdi. Falajitinin aşağı, her birisinde evet açılıp gitti sırası. Lift. İyi. Ol sırası. Mine olay da bula. Bandı bula reyasın kudayım sen ala. Etem bit. Ol şunu diye bir. Vay vakitte küp artistler indir baskışlarını ekirin üteler. Ütken sayın Mında bir kala olay baskışlar ütken artist kızıqraq bula başlıyor. Çünkü işlerge yerine. Rolünü işlerge yerine. Rolünü işlevinin məğanəsi şulğuna. Uzun tapqan, uzun işlep büstürgen rol. Sahnede ol ikinci yanğırı. Rejissör kuşkanına tügül. Rejissör etkenine rol tügül. Uzun uylap tapqan, uzun şangan oğlum bilen işlegen rolün ol kızıqraq. Hem özün içinde kaderlerek. Çünkü ol işki dünyanın aşırığa nıqraq yardım ete. Ol rejissör kabul etse әле. Olay mene onsu min kızık indi. Alar bilen talaşıp sen. Талашайсыз mı? Нейинде? Мен режиссердан барыбыр курку хисинде турам. No korku gana tugul, buna talaş degen мәгънә. No min aytәләр, rejissörni öğretme. Sen нәрсә öğretesin. Ol bit сиңа караганда күбрәк белә дип. Мен әйтәм менә һәр күрсәтәм мин аңа эшләргә. Шулай әйткән бай. Әйе. Мәрхүм Марсель әйтә. Менә Америкада bir эпизод сәхнә бар бит. 7 төрле эшлиләр артистлар ди. Соң мин әйтәм, мин сиңа һәр эшләп күрсәтәм. No бит син бит бар үзеңнекен калдырасың. Әгәр дә син әйтәм үзгәрсәң, ol вакытта мин әйтәм эшләргә була. No режиссерлар бит алар общий сәхнәне күрә, шуңа күрә алар үзләренекен нитә. Ләкин барыбер артист миңа кызыграк инде үземә менә әйтәм бит, үзең эшләгән, үзең тапкан. Үзеңнең этюдың көйін. Әйе, үзең. Ну бар режиссер битеннән ахырдан телисеңме, теләмисеңме, режиссер кушкан эшлисең, анда сүз дә юк. Ну эзләү процессында үзеңнекен табу кадерлерәк. Әзгәр абый, рәхмәт бик зур. Безнең белән шушындый матур әңгәмә корганыгыз өчен, безнең сорауларыбызга шундый тирән җавап биргәнегез өчен һәм ахырда инде сезгә шундый сорау бирәсе килә. Менә сезне гомумән нәрсә борчый? Шуның турында әйтегез әле. Ну менә нәрсә борчый дигәндә инде. Минем күңелемдә хәзер театр өчен артык зур борчылу юк. Ләкин сүз дә юк, тагы бер режиссер кирәк. Тагы бер режиссер кирәк. Ансыз бездә бит менә илек 2-3 режиссер егел кимендә. Даже 4 булды. Чөнки режиссерлар төрле булуы, төрле артистны төрле режиссер төрлечә күрә. Менә шушай бер мине гел борчый. Чөнки бер режиссер өйрәнгән ул шулай күрергә. Вот икенче режиссер килә икенче төрле күрә. Менә анда уже икенче мәгънә ята. Инде борчу менә Аллага шөкер инде театр да менә ничә еллар эшлибез бит инде. Тамашачы йөрде бит инде. Заллар тулы булды, Аллага шөкер. Бүтән халыклар алдында да ким курбанлар инде гастрольләргә йөргәндә дә. Ну бер теләк шулай күңелдә кала. Бу менә пандемия узгачтын әле икенче тормыш башланачак бит, барыбер. Бу бит мәңгелек түгел. Кешедә мәңгелек түгел, ул да бу шигырьдә мәңгелек түгел. Бары бетәчәк. Шул турда инде сезнең күңелегездә калсын, бу бары бетә ул. Сузылды, конечно, бик зур вакытсызлыклар алып килде. Ну бары бетәчәк ул, бары бетәчәк. Сездә инде яшәргә өмет булсын. Брук яшәргә өмет, эшләргә өмет. Минем шул гына борчый. Менә әйтәм бит, артистларның язмышында тормышларын үзгәртергә тиешләр. Үзгәртергә тиешләр. Бүгенге күзлектән карап, бүгенге көн күзлегеннән карап, артистның хезмәт хакы, яшәү рәвеше, тормышы ул үзгәргә тиеш. Ул теге заман әйберләр түгел.
Hazır ikinci zaman. Belki bu zamanı özgertirler herhalde bir 30 yıldan. Geri koytarlar. Çünkü Minga gül nitti min ana aytam da. Kiri kapitalizmga koytkan ilni min көргенім yok. Mana men birinchi ko'ryapman shu Rossiyada, Rossiyaning kapitalizmga kiri koytkan. Hem ol dürüst yol tugli. Ol dürüst yol tugli. Kiri ortqa tagaradi. Bu nişik mümkün indi sotsialistiski нәрсе деген сөз adamlarının tigizligin, yaşağı үшін, her bir kişinin kıymetini anlata тұрған ilden boy kişinin zorluğunu көрсету hem anın bilen maqtanu. Bütün жерде. Koyağına kirme, koyağına varma. Bana şu fikrini halkka singdiru. Bana şuna göre endi ideallar bilen yaşayan kişiye elbette ağırayı verir. No, siz idealsız yaşayalmayacaksınız. Bizim bilemem. Ansız mümkün değil bizden işte. Nasıl şimdi idealsız yaşaysın? Yani tamam. Bari bir nindir fikir özgürlükleri özünüzde olacak. Ne ol vakti bilen gelir. Allah verirse. Ben endi sizge elbette en zor neyim? Ko'nglingizni tushirmishi, ishonib, men ishlayim shu millatime deb. Men bari ishlayim shu millatga. Tilaysizmi, tilamaysizmi? Bu millatni men saqlayacaqman. Sizgina tugul deb. Mana men siz tugulmen, men ikkinchi kishi. Men o'lsam o'lam shu millatni saqlab o'lashaqman. Xizmat etib o'lashaqman degan fikr albatta ko'ngilda yotirg'a tegish.